الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan na mga kami Islam, alhamdulillah yari na isap kita niyo jaman na to ini murah-murahan na in kamu yan doon lang ta masawain ini ilaw sing kamu insyaallah subhanahu wa ta'ala sebab di kamu ini lang ta na tingid lom yan hawa yan. Alhamdulillah yari halaw ini sabini na masawa-sawa isap murah-murahan waktu ini na yari na isap kita niyo tamoy in program asing kita niyo lang ta parsukuan siguro na to mulia amoy in kumanap simpangadyan kato tanyo waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala di na akong magpalukay itukbal ko in guru na to kalasahan amin programa ini lang ta bunga simpang iman wayron na rukaing dahil guru mulia Syekh Abdul Nasir Abdul Rahman fal yatafaddal fadilatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد ندعو الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب الدعاء. Mauli mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga palanggungan namu timataing hug salta dimurungog yari na isab kita niyo akawiak sahan na tudum biya sindom ini magpangadji kita niyo kawaunta niyo pangadjian daing hakallam si mahasot si mahatinggi iwan daing hadis sin junjungan taniyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mga katautay manguran hari namu pa'y katukbal in pangadyan na to haruman ini manalam salam kami kanyo katantan halapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga katautay manguran masimasira in pangadyan taniyo bunga simpag iman at sabab
Kagunahan na to ingaton. Hangkan kagunahan na to ingaton. Kagunahan na to. Imbunga sin pag-iman hamtitun hamasa na to ini. Manjari in pamaddian tanyo sin limabay. Bunga sin pag-iman amuna in husnul khuluq. Sa rayaw-rayaw pangaddatan. Aming pangaddatan bukon din sing kamaasan sa rawa panghindo sinallahu ta'ala hakanabihan kahinapusan ng Hindu. Dundungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam tiyugila halawang sing Quran mahamulya. Dahil mangod na mo, doon na kita niyo pangadyan na tuyad do. Ba't sabab, balikan na mo, kagunahan na to, maghampit simbunga simpag-iman. Nahampit na si Manu siyang katan, bungang kahoy, hamasa na to ini. Bungang kahoy hadun niya ini, naghampit na yung tao. Mga tuwan, di makasumo, imbunga simpag-iman, pusoon iwan hampitun tanim. Sabab, bukon siya pagkaon, bukon siya pag-inom, laway ring hasimod, sumarawa, jantung, laway ring ha jantung, laway ring habigi jantung singkitan. Dahil nga sabab yadto yari ing kabtanan, sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam, tungod, pahalga, sinbunga simpag-iman. Uruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Inna Allah subhanahu wa ta'ala ikhtara lakum Inna Allah subhanahu wa ta'ala ikhtara lakumul Islam dina fa'akrimu bihusnil khuluq. Sabda sinjunjungan tanyo Rasul sallallahu alaihi wasallam sa bunnal tuod imahat suci mahatinggi tinian niya na kita niyo. Wala kita niyo tiyugutan magpi. Sabab bang kita niyo tiyugutan magpi, kanya-kanya kita niyo magpi, di mambu. Sa kawa mga tuan, sabda sinjunjungan tanyo Rasul sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ikhtara lakumul Islam dina. Sa bunnal tuod, pinian na kita niyo, sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin kagugunahan na to, hakabuhi. Nauning kagunahan na to. Bagyo, pagkaon, pag-inom, amin haiti kabihaon, bukon. Uning pinikato sin Allah ta'ala. Ikhtara lakumul Islam dina. Pinian kita niyo si mahasot si mahatinggi agama. Pag-agamahan na. Hapal man niya, inna ad-dina inda Allahi Islam. Sa bunnal to din agama. Dahil nga hadarat si mahasot si mahatinggi hamuka. Dahil kan Adam, harap pajunjungan tanyo Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingan sin agama, kaya sampay nila al-Islam, agama, Islam. In nagpiyan ka to tanyo, tunggal Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan mga tuwan, hang kaagama kita niyo, dahil kan Adam panagnaan, maano siya nag-aarama, hababaw singgumi, bukun na taas singgumi, hingay sinarama yan, arama Islam, ad-dinul Islam. Na sabda sinjunjungan tanyo Rasul sallallahu alaihi wasallam, pagkapini sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuyaon yung paghamukan sin kita niyo pag-aaramahan, paakrimu.
Paakrimu ajaddin. Pag-addatin niyo mga yung nakamay. Pag-respikin niyo ulong simbata bihao, minakamay niyo. Na mga tuan may nuino kita niyo. Piagaddatan na sintaw katantan, katan pia panjari-yari, hababaw singgumini. Sakali mga tuan. Dia dagbus, di halgaan si manusia. Inakamay. Mga tuan, way halga patuhan singgumini wan sinalaw niya. Way, yung tanda na ini lubuhunda. Matunawin hula, piyaghulaan na ito amin nganan gumini, amin dunya ini. Agad na yung luon niya, agad na yung nakita niyo katantaan, tunaw nini. Way halga patuhan. Najari, uno rin mahalga patuhan. Mura tuhan yung pag-agama. Naman, jari pagka-pag-agama yung mahalga, pinian na kita niyo sintuhan, doon kamo. Nakuno siya ini humalga. Paakrimu pagmaltabatan niyo siya, mulyahan niyo siya, wayroon taw magmulya ibang taon, ipamulya katutan niyo, amunin araw. Diya din nagbusta niyo magmulyahan, bihos nil kulo. Pagparayaw kamu pangadatan, hangaan pag-aram. Dahil nga sa pagbiyan-biyay, tasin nabi hadis. In iman, in tapin niya addat. Bangaon tara iman, mangi addat. Nagyan na si masanatu ini, magsalam, pipiin salamun. Bang bukon kabaro niyari salamun. Sumalam sa nagkikid, pansipak, naghangat pataas si langit. Malaing kanin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbayta kato tanim. Salim ala man ta'rif wa man lam ta'rif. Tukbali sing kasajahitraan. Tukbali sing sasalam-salaman. Bangman taura. Bangman muslim da. Kaya ngatan mo yung gulalan ni Bandingi, tukbali. Yaw, 20 na sintaw. Bialong hangka party kita ni Wensinyaon sa lamunta. Hangka grupo kita ni Wensinyaon sa lamunta. Inmo kundi na tuwan. Naman jari, yari biya tadi kato, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pagkakita niyong pinian sin Allah Ta'ala, pagmartabatan na to yan. Palagbuon na to, yad to hajantong na to. Palagbuon na to, yad to hapikilan na to. Palagbuon na to, yad to hakabuhi na to. Ang paawon marana to, luto, bawak to managig kita niyo rin. Kaya din niya. Bihos ni kulo, pagparayaw pangadatan. Na ito na yan mga tuhan na masanatuin. Anak, kaya lupahan ni agdat pamaas. Maas, kaya lupahan ni agdat pa anak. Pagpamikitan, kaya lupahan na yung pangadatan pagpamikitan. Suong tuhan malawa. Bang kita nui nirimari, pabiyay ta sintuhan na to. Iwan sintunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam, maglalagguing kasusahan hababaw singumi, sinwayroon pagsusahan. Wayroon makasusari dunya. Dahil sabi ito, pinian kita niyong sintuhan pag-agam-agam, Islam, way kasusahan dunahan. Way, mga tuwan, pagkaun, way na kasusahan. Sobra-sobrahan. Badyo, way na kasusahan. Manjari ko mga badyo Arab, badyo Milikan, badyo Pangantin, badyo Malayo, Kataan, manjari mo badyo. So, way pagsusahan na to. Sa makasusa. Nag-aarama. Wala doonin addat kabayaan sila Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tuwan, dahil si mga tao makahati arama
Kala ba'dul hukama, inpamong si mga tao, maingat. Hangkan sila maingat, yurul nila in kabayaan sinallahu ta'ala hakallam, yurul nila in kabayaan sinallahu ta'ala panghindu sinabi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dinagi nila husnul khuluq in marayaw pangadatan rahatun nafs hikasanyang singkabugi. Na masa natin nabalis katimmasanyang matawdsin. In masanyang matawd kawasa. Ampay masanyang biyeta da hindi marayaw addat di ka na naman sintaw. Sinamunayaw ng biyeta in marayaw addat rahatun nafs hikasanyang singginawa sintaw. Nabuko ni sa bibugit mo na insin mo, batlong mo rin ay kasanyang insinin. Tapilan paaddat marayaw insin yan. Sebab apabila insin yan, way tapil niya addat marayaw, magto siya tumapil paaddat mangi. Na, wan naso, apabila in addat sintaw yan, marayaw, si man yang kabuhi niya, si man yang ginawawaran niya, wan nasu minhu fi salama. In mahadjana hataw yan. Salamat. Way katitipuhan sinakal niya, way katitipuhan sinatay niya, way katitipuhan simpito ang gauta baran niya. Aturayan tuan in halga sin pangaddatan. Nabihaon tuan, addat pa ama, way, addat pa ina, way, addat pa taumaas, way, sabab nakalayo umano siya pakabayaan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na, yadto in marayaw addat, na imangi addat, syai'ul khuluq, in mangi addat, bala'un nafs, kiugdan siya simbala. Kiugdan ingin hawawaran niya simbala. Himma na simbala kasusahan. Natulayan tuan. In marayaw addat, kasanyangan. In mangi addat, kasusahan. Dahil nga sabab yan, tao matawd na masanato ini nagkakarukaan. Mainta, pasalan sinaddatid do. Doon adlaw, matug magbati siya, tungod pabaran niya, indo matong kaniya bala. Hasabab sinya. Yato habaran niya. Natungod papagkahin niya, uno na yan mga tuhan. Bangaon palawiring simpingawala, lamunado. Wan nasu minhu, himano siya tungod maun pamangiadat, al-halaku wad-dimar, kumugdan na yung kabinsanaan, kumugdan na yung kasusahan. Tulayan, tayo mangod na muha ka Islam. Na, siyugpatan nila pa. Inta umangi pangaddatan. Misan mataw din rijikit niya, timiu-tiyo yung karayawan niya. Tulayan tuan. Mataw din alta niya, mataw din kawasan niya, hasabag sin mangi addat siya, tangtangun sinallahu ta'ala yung karayawan doon kaniya. Hapangita niya mataod, hapang dungog niya mataod, hapananaman niya mataod, sumagawa iun sintuhanim barakat hataod. Kay mangod na muha ka mga Islam. Yaring kabtangan. Simpa nga sila nakauna rin kato tanyo nag-arama. Way sasaw sim pag-aaraman nila sing kita niyo. Sasawin pangdungog, sasawin pangita, sasawin katan kignot kuhibal,
sin masanatuin. Nain sila masa nila, way sasawa pag-araman nila. Yaring kabtangan nila, tungod papangadatan. At apabila lang naruma yung pangadatan si Mano siya, gumawa in alamat upat ini. In alamat si Mano siya marayaw pangadatan upat. Biyayta si mga sila, kimugdan nagarama. Hika isa, tumao din karayawan niya. Kasura khairato. Tumao din karayawan niya. Hisin nagpataod. Amin nagdaat ka niya. Pagka siya kimugda na pangadatan ini, patauron si mahasot si mahating din karayawan niya. Tayo mangud na mo agama, di kita niyo makaraos magpataod sing karayawan. Ang kiugdan sing calamity ni, tiyabang na sing katan dunya, wala pa rin maragpak kanilang kaiwanan. Intatabangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Harayaw pangadatan, patauron sin Allah ta'ala lidikin niya. Dahil nga sabi ito, impangatod niya sin mataod, alhamdulillah. Impangatod niya sin tiuti, alhamdulillah. Impangatod niya sin way, alhamdulillah, sa wag dumatong na. Sa bombeta ka niya sin Tuhan. Para yan wasad day nagdat mo. Ako yung makaraos magpataod. Tuhan? Among ini malago na igama sa natin. Pangadatan pag-arama. Yung pangadatan si Mano siya yan, adlaw-adlaw magpinda. Magganti. Dihan mga tuwan. Hikarwa. Bang tumauding karayawan niya, kalla syai'atu. Timiu-tiu ingkangian niya. Magkagunahan kita niyo hamasa na to ini magpataod karayawan. Magkagunahan di kita niyo hamasa na to ini magminus kangian. Bangaw dapat na. Uno ini pagpataod na to. Pagbawbuga pag-agama. Laway rin nga pangadatan marayaw. Na ini karwa, timiu-tiu Tuhan. Timiu-tiu ingkangian niya. Hasabab sin pangadatan marayaw. May tayat to timiu-tiu ingkangian niya. Sambil maway na, 5 sana kaniya, inagdaat kaniya, iwanin tao katantan, hapaan na rin kaniya mangi. Di tanyo kakausan. Hapaan yung mangi, pag inawawaran na to. Bangway roon dipinsya na to, dahil nga mahasot si mahating din. Puspusun na to na iningat taniyo. Puspusun na to na yung kapandayan taniyo. Magpatabang pakita niyo malaikat. Bangbukon igin. Bangbukon panuguti sin mahasot si mahating mga tuan. Way makaraot. Isiyo-siyo pia panjari sin mahasot si mahating. Yato ini karuan. Ini katuwang di mayaw inaddat sin tao. Sahalat lahul umur. Wayroon hinang niya mahunit. Maluhay katan. In mahunit aturun niya maluhay. Nabihaon mga tuwan. Kiyahunitan nintaw. Ayaw pari kiyahunitan. Inasayda mahunit. Misanim maluhay kaya hunitan ni nanakapu hamasa nato ini magtagipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mayta hasabab simmangi impangadatan. Bang di ating pagpaluluhay sin hinang, uno-uno na hinang alupon mo, dayaw adat. Mayta pagkita kayo mo sin tao, harayaw sinagdat mo, magsama-sama tumabang kayo mo. Patutlong nito yan tabang. Limuhan.
Hari na kau tawangon, sinisiyo-siyumano siya pagkahimo, aon tatabangan ipagpaluluhay, rin nga mahasot si Bahati. Bukon kau siro. Aon nagdadarakay mo. Bukon satellite, sin Milikan, bukon satellite, sin Russia, bukon satellite, sin hisiyo-siyumano siya makusog diya babaw, sin gumi. Di mo misang kananan satellite. Kawasa sila Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan ang kagunahan na ito ama sa natin. Tayo mangod na mga pag-arama. Kagunahan na ito paluhayunin hinang. Kagunahan na ito paraanunin hinang. Unin ni pagpaluluhay, unin ni pagpararaan. Amo na tuhan ng pangadatan, kabayaan sinarama. Maita. Bang doon yung pangadatan marayaw, maawon yung pagtulong tabang. Bang wala doon yung pangadatan marayaw, amo na yung masanato ini. Di nakaw tumtumon sintaw simbud di rayaw. Tumtumon kau sintaw yaon buddisin. Bang mo kaya buddihan sin, natabangon kau. Lirad mo lang na patuo, lirad ko na palawa. Humantak kau patay ko, hantak ko na lang na paunahan. Ampain tatabangan, bubuddihan dayaw, way na tumagtaymaan. Kahunahan na ito na mga ito. Tayo tutupon na. Na, mag-map ka mo mga tuwan, nagpinahadya kita niyo pa. Ini original. Na. Amod tinalamati kato. Janji sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kato. Way hinang kahunitan kita ni paluhayon niya kata. Maita, yuridullahu bikumul yusra. Wala yuridu bikumul usra. Di kabayaan sinallahu ta'ala. Himinang kita niyo sininang ini. Hinang na akan kaunitan kita niyo. Bang bihad to, aon pagpaluluhay. Naon. Tuhan tanin nagbaita. Yuridullahu, kabayaan sinallahu ta'ala, yusuran. Ang kabayaan sin Tuhan, kaluhay. Kaya unitan nintaw bihad. Kaya unitan nagsambayang, kaya unitan nagpuasa, kaya unitan naghaji, kaya unitan ng katantaan. Lawa ka ini pagpaluluhay. Kaya luhayan ko ay kasigpitan. Aturayan ko, yung pagpuasa wang mga turong, mahugat siya nina. Di ikaw pakaunon. Hang tunga sin adlaw. Bukon ang tunga sinadlaw. Katihabaan sinadlaw, nawang nguyaw na turun. Amin tao masug maginom kawa. Magkupi-kupi, ang mga igadihad, ang mga labi. Magkaon-kaon. Basigpit to, ha? Sa hatao, mabawgbog ha kamaniya. Hatao yaon kaning pangadatan kabayaan sinakamaniya. Nakaya ni mga sahabat. Bangsad dalong naman dyan. Pangayoon na muna. Imbulan kataan bulan Ramadan. Ato na yan tuhan. May tayat to nakapamugyan. Dayaw kaya na naman. May masa tanong. Ano na to? Mga dapat mayroon na Ramadan. Papasun nila ng putag 2 bulan. Iyon na po natagay siya, way na bulan Ramadan. Mga dapat. Ampay mga tao keluhayan. Hasabab simpya kay nila yung pangadatan marayaw. Nakaangan-angan sila. Bang manjari, hinangon na sinallahu ta'ala, ingkatan bulan-bulan Ramadan. Imasa natin iwalis ka, bang manuay na. May tayat to, kimanginom. Dahil nga sabi ang mga tuwan, ini pagpaluluhay. Ano na yung dayaw anday? Wala.
Na ini kaupat. Wala natlahul qulub. Lumunok yung pangatayan niya. Awi manus tumukas, awi manus matukas at tayo masa natin niya. Aw namuk na kaya, nagtuhula nila. Ito si Bailong natuan, pindahan yung pagkaong, timukas sinatay nila. Lang kuning kiyaon nila ba ito? Nagkaon sila wasi, may mga timukas sinatay nila. Nakukunin sa blong niya. Nauno, yung kiyaon nila adlaw-adlaw. Magkilaw sa dalawang niya. Astagfirullah. Kilaw uno yung kiyaon. Kilaw wasi. Nakilaw istalong niya. Nasakali makatukas sa tayo. Allah. Nalong ko ang timukas, daitay sila ako ni pagpaluno. Ini pagpaluno, pangadatan marayaw. Kapag-amang. Yari biyata, wala natlahul qulubul ghadban. Amin atay astulan na sadya. Lumunok na. Naunoy nakapalunukan, amunin adda. Kabayaan sila. Amunin addat piyang Hindu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hangpu tagtu katahun halong sin Makkah hangpu tahun harwa sa Madinatul Munawwarah sambil nasadya paadlaw ini mga sila manusia miumurul yan na sila naghihindu yan nila radya pakay murah-murahan mga tuan makatay makita niyo makaagad kita niyo ang mga nasabutin kagunahan na to hamasa na to ini magpalunok pangatayan. May tayo ito. Yung malunok pangatayan, bang kopya mung ginagaw sumamba. Yung matukas pangatayan, pamung kani makahangpu, makahangga to siya hangpuin kaniya. May ta, ang baugbog nila. Yung baugbog nila, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan. Siyo matan mamarat saya matan beriman na ini pamungnya marayaw bangway na hundong maraw addat nasa kali hamasan nato ni mga tuan babasag pa ito mag-story rin sinamin uno niya ini na nayadto ini kaupan wala natlahul qulubil ghadban lumunok simpangatayan sintao amin nagdurwal na sadya in nakapalunok amo na impangadatan sa rayaw-rayaw. Mga tayo mahud na buha ka Islam. Ali radiyallahu anhu naasubo siya sin alamat pangilahan sintao marayaw pangadatan. Naasubo injunjungan taniyo kakasitan niyo Ali karramallahu wajha hamasan niya na marinta hamasan niya nagkhalifa naasubo siya uno yung pangilahan sintao marayaw pangadatan patao inagisin Ali radiyallahu an salasu alamat tu yung pangilahan sin mga tao marayaw addat patao iwan patuhan ika-isa fi'lul ta'ati wal ibadah amo na yung tao piaganggaw taan niya nagtaat patuhan iwan nagibadat patuhan intaw yan maaddat duwain na pa kay niya pangaddatan tudyo patuhan iwan pangaddatan tudyo papagkahiniya. Yan, tutuan yung pangilahan mo sa mga marewat. Hikarwa, ijtinabul ma'asi wal muharramat. Yung pangilahan mo lang na sintaw marewat dat, tudyo patuhan niya, iwan papagkahiniya. Amo na yung tao, limalayo, timatangkis, dahil ngay ng maasyan. Ato rin, pag masyata masana to ini, laong simbata bagulay. Magtunahadya ka, pumapasignal. 2W, das. Dupunan mo, pagkita mo, yan to na. Yung makaino ini, mga anak po,
di dumukon pa www.daskum pagseminar, pagnasihat. Di. Mga sukulong na si mga maas-maasin niyan. Suko si mga panatik, yung mga iyan. Ang pembyak kamo mga sosyal, mga tausiti, na amoy ni suko na mo. Ando tuan, huwag pangatayan. Tausiti, iban tao gimbahanon, harap dinarayan, pakuhon, mangarap kaniya-kaniya. Wayron badyo nila itom. Mukuningan simbadyo nila badyo, pusot. Pusuton sila singko puti. Kakana puti. Sali da mga tuan. Na, inalamat si Marayaw Addat. Patuhan niya, iwan si pagkahin niya, tumangkis. Daing ha maksiyat. Tumangkis di nga maksiyat. Tumangkis di nga kataan haram. In maksiyat hamasa na to ini, way natapo. In haram hamasa na to ini, way natapo. Matampal na kataan. Sa gawa tuwan yung mga tao Marayaw Addat, di matapo. Kumpainon nila yung baran nila, buko na ospital. Yung kumpainon na ospital, tao na susakit. Sa kumpainon nila yung baran nila, lumayo, di nga maksiyat. Sa kaligawan tuwan, kumpainon nila hayradaan, kumpainon nila hamon, kumpainon nila haplas yung baran nila, doon mangita-ngita haram, doon mga tud-ngatud haram, pag sa kalinangibog na. Mga tuwan, Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbaita kato tanim hadis sahih. Iyakum wal julus bituruqa. Paghali kamu to. Ay kamu mag-istambay-istambay. Ay kamu maglingkod-lingkod halalawayan. Sa kalituan, sambil hawain, yari limingkod halambay, ikaw nililingkuran, mong paikadaan. Mangjaga-jaga, mangilag-ngilag, mga tud-ngatud, unin aturon doon. Ya po niya imam, bang lumaway magguru siya, bukon, nahisiw. Allahu Akbar. Pag-anaron na to, kumpay nunimbaran na to. Amin, wayroon dunin haram. Amin makalayo kita niyo sabab inta Marayaw Addat. Beta da hindi sin hamuk tao kaya tuwila na yung siya nito sulga yani ay sadya kamo himinang sinin sa kawa layo kamo rin nga maksiyat layo kamo rin harap tulad yung mga tuwa na wala timatao din haram hamasa na kauna hinamasa na to ini ti maudin haram, bukon na dubol nagdua, bukon na dubol nagtu, inay, wang muna may pagtagay ni. Yan mga tuwan. Na yung pa nga, subok katangkisan ini. Allah tuwan, aun, katangkisan. Matao din katangkisan na to. Na ini ka to, unin biyeta sinali. Pangilahan sintaw Marayaw Addat. Talabul halal amun tao limalag sin usaha halal timangkis yari nga usaha haram pula-pula mo yan naaturan yun usaha sin manusia masa na tuloy uno naman yanaw kita niyo mag-usaha sin Tuhan habiay niragbo wala na kita niyo tiwatan hausa habiay niragbo unin tiyukot katutan nyo, pag-usaha kamu sinusaha halal. Inusaha haram ni sandaan sa kunong sa rindahin. Inuntong mo ang kaadlaw, ayaw na. Mayta, auditon kawahadlaw susunod. Way pagagkal sin pag-audita susunod. Ang paindingin ni, isiusin mapanay. Makalipuas siya. Isiusin mapanay, magdawa. Pakalipuas siya tuhan. Hadaw susungon, way lamod sin, way pagdao, wayaw nilikod mo katatay. Amo yadto mga kataytay manguran. In alamat biyayta sinali. Tu. Ini kato talabul halal. Amo in tao.
Di paghapuson, amoy tao lima nawag sadya. Sino sa halal? Hipag napaka niya pabaran niya, hipag napaka niya paahli niya, hipag napaka niya ipagsarak ka niya, pamanga tao kaukunahan barhajat, biya sinamasa na to. Amoy ito mga katautay mga na. Damit yan mga tuwan. Diyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hawaktu sulhul Hudaybiyah. Hawaktu nagjanji sila ha Hudaybiyah sa kahoy. Yung kahoy ini hapit pusbaon si mga tao magsisiya. May tanong na mga ini historical lang ng kahoy piyag. Janjian niya, turito yung nabihasaw niya. Na, ingan sin hulaan niya, namuin piyag janjian niya to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sulhul Hudaybiyah. Kaya may tasin junjungan tanyo Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hamanga tao miyagad kanya, hamanga tao naranya nagjanji, magbuto kapag arama, maghangka favorite magtagipon patuhan, misan kanya-kanya na favorite pagkaon, favorite badyo, bangman maghangka favorite magtagipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, yarin baytani. Kala sallallahu alaihi wasallam, usnul khuluq nama. In marayaw addat, magpataw. Yan. Na magpataw duno yan mga tuwan. In marayaw addat lang niya. Addat pa kain, addat patawiwan, addat patuwan, magpataw. Magpataw duno. Magpataw karayawan. Nainlawan niya isang. In mangi addat. In mangi addat, magpataw da. Naunin petawd niya, nagpatawod kangian, nagpatawod dosa. At turayan mga tuwa. Hari nga sabiad to, tayo mangod na muharama. Lilingon na to, unuin na patawod na to, hamasa na to ini. Bangin na patawod na to, mangi, ingan sinaddat yan, addat mangi. Bangin na patawod na to, marayaw, ingan sinaddat yan, addat marayaw. Amo yan, yung kiyabayta. Sinjunjungan tanyo Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang mga sahabat niya naraniya nagjanji, puas sinjanji nila iwan sintaw Makkah, nagjanji sila, janji kulaw na kan ginaadda magpatawran uno luto dahon padlaw ka na kada kaunahan na to mga tuwang magpatawran luto dahon padlaw ka na kada. Amad din kaya baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nauno indayaw niya. Yung baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, lilay sin mga ini ahlul hadis, amin mabagbog sila, napangadya nila hadis, napangadya nila hadis sahih, iban hadis bukun sahih. Yari yung piyawak nila. In pagbay taon lang na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam magpataod, jihadatun fil khair. Magpataod karayawan. Inaddat na kayo. Misanin magtiyaon tuhan, ini pangasubuyan, uno lang nilusog yan, mariora kanaddat. Nung magpangasawa, ini pangasubo sila nga kababaihan, amin usog nagpangasawayan. Mag-aaraw na marakayan. Ikarwa, yung pag-aagaman niya yan, mariora kanaddat, umayadad po. Sa babaong nag-aagama, mangyaddat. Yan sinaun jima to. Nagpupupya marayaw, nagpupungot marayaw, nagduduga marayaw, nagtatasbi marayaw. Mabot-mabotin waktu, talong si masjid. Nakawa niya maning babae. Inig na yung kupya, inig na yung pungot, inig na yung katanda.
Bang mo aturun, marayaw sa ato sa kalituan, aon sa damaksud niya. Nari nga sabi ato, mantar daw na dinuhu wa kuluhu. Bang niya uning pag-aaraman niya. Uning pag-aaraman niya yan, aon tiya tapilanagdan. Di man dari aga masadya. O kung nagkukupiya, iwan pungot niya, iwan duwan niya. Hamasjid, makauna pa rin nga kata, nagto na siya. Sa kalinakaan niya man yung maksud niya, way na. Dahil sa pinipangaso, mantar daw na dinuhu wa kuluhu. Bangat, pangita niyo. Yan na yung pag-aaraman niya. Tiyapilan niya yung pag-aaraman niya. Adat pamarayaw, pahit na. Tayo ba? Bukun tuan hansa minaturun. Bukun sini naturun. Nabihawon. Misan kau pangit. Bang matawdsin mo, ikaw na yung dihansamis. Hawla mo. Dihansamis. Dihan mga tuan. Na. Ini karwa. Pagpatawd da. Ziyadatul kasb halal. Pagpatawd, mapatawd niya, inusahan niya halal. Indayawsin pangadatan. Ini katu al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Intaw marayaw adat, mang daraak pay ng marayaw, hama puas na raat ng baran niya. Mang lalangay ng mangi, hama puas na lang ng baran niya. Yan mga tuwan, alaman. Amon yung pagyanong sinabi, magpatauran. Yan yung napataod niya. Inikaw pag, amalud takadu. Wala taakhu. Ingkatan hinang niya harap paunahan. Bukon simiru. Laong simbata biyaw, progress ininang niya. Aon development sininang niya. Progress. Iban development. Amo tinhinang si mga tao marayaw no. Pangadatan. Nawang aon naghinang bihad to marayaw pangadatan. Amo na aning beta sinabi, ang mga iwan-iwan niya sulhul Hudaybiyah, husnul khuluq nama. In marayaw addat, in tao marayaw addat, magpatauran sing tarayaw. Turayan, tayo mahod na mukha. Ini kalima, rakul mandilah, warakul darajat. Ini kalima, pagpataas sin martabat. Bukun ikaw nagangkat sin martabat mo. Di man jarin tao magsulat sin darajat niya. Di. Beda sin nag-school. Bukun namin nag-school yung magulo. Mastal. Evaluaton niya yung darajat na ka sin estudyante niya. Ba't bang niya ito estudyante na gulo na tuway siya cum laude. Yung kabayaan niya. Sa sumakawatuan, ibaluitun sin mastan. Ingat sin estudyante niya. Na mag-evaluate kayo mo, amo na dayaw mo kasugdahan. Amo na pangadatan mo, kabayaan sinaraman. Umuyad to, mga tayo mangod na mo, haraman. Na. Pagubos, biyay ka na singkatan ulama. Ulama tao Makkah, nakauna. Iwan ulama tao Madina. Biyay ta na amo na yung piyagwag-wag si mga ulama hamasa na to ini. Hakatan binaybayan singgumi. Fi anha il-ma'mura. Aw fi anha il-alam. Amo na yung piyasampay si mga ulama hamasa na to ini. Uno yan. To para kala mga to. To para kala indayaw sin pangadatan tudyo papagkay. Ika-isa. Katpulaja. Mana sing katpulaja? Allah yu'jin nas. Intawulong na marayawadat, amo hindi ka magdihil pagpasakit atay.
Di ikaw magpasakit apag kahimo, di ikaw mangdihilngi apag kahimo. Bilisan, ilaway rin nga kabtangan. Di ikaw magkabtang mangi papag kahimo. Misan pa na kahinang mangi. May tayad to. Intaw marayawad dad. Yaayaran niya sa mabanggi mo na rin at suara mo. Di na mawawi magbalik. Kakpula niya. Yung pangilahan si marayawad dad. Di siya magpasakit kabtangan. Sabab di siya magkabtang mangi pahisiw-siw. Pamaas niya, patay manghud niya, pakampung niya, papiyamikitan niya, pabakay niya, pataw halong singkauman niya, stop. Amuyat ko mga tuwa. La bilisanihi, wala bijawaring. Iwan din niya pa kayo, nimpito ang gautabaran niya. Ipagpasakit, pangatayan, iwan uno-uno na siya. Amo yan yung pangilahan, kaya sampay si mga ulama na kauna sambil pamasanato ini, hauno-hauno bilaybayan kapulada. Istapun, pupuun, makarihil, sanla, tudyo papagkahiniya. Yung marewad dat, karausan din ayat do mga tuwan. Na, ini katun, badlun nada. Unin mati si badlun nada. Pangilahan mo mga tao yan, mga tao marayaw pangadatan, badlun nada. Uno yan. Kasirul apa. Mapanglihilon. Ampay masa na ito ini. Kita po. Ayaw pare kanyara, misaling kato katantan kanyara. Na intaw marayaw adat, beta diya pangadyan ini, kasirul apa. Mapanglihilon siya labay, reng hatu ririhilan. Unin ni panglihil niya yan. Min mali. Magpanglihil siya ring asin niya. Uy, may tato, bukon min mali. Sebab di kau manjari manglihil simbukon kayo mo. Amura kumaan bang tiukutan kau. Sa ini panglihil mo, amin suko mo. Amad ito mga tuan. Min mali. Mapanglihilon siya hasin niya. Aw na mugtaw, nakapangasubo, impya nga subo niya, law na tuwan, inako ini mag-usaha, inusaha ko to indarajat niya, usaha mag-business, usaha magtanong-tanong, usaha mag-ipathayo, nagyadiin na law niya, ingkari ko, sinsin ko yadto. Biya din ingkari ko, magpun, sinsin ko yadto. Biya din ingkari ko, magpun, iban magbahagi, sinsin ko yadto. Inay nagisin, kaya ngasuhan niya, uy, problema. Into usaha mo yadto, bangkaw makabaksin, bagay magto. Hang kabahagi kay mo, iban sila ahli mo. Hang kabahagi, ipagsarak ka mo, duwa na. Hang kabahagi, suko sim business mo. Naturayan po, ni masanato ini kanya kata. Di da manarak ka, di da mangdihil, di da, ano. Amo na tulongin. Sulos. Ayon mabuti. Na, main dari Tuhan, intaw marayaw adat, inpia kay niya, mamura. Mamura siya hasid niya. May ta, tiyanto niya insin. Bang nyari ipagmura, ipagsaga. Pakayon sinsay tani pagsaga. Dahil nga sabab yan, sabda sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam, fitnatu ummati al-mal. Impit na haumatin ni paglingog si maglilingog sa ta naglingog na pasalansin. Adlaw yan aon naglingog magtayanak pasalansin.
Ni meta ito naglingog pa sa lansin. May inusansin anakin piyara niya kanina niya, iwan ka nama niya. Na, nagdukasit tanay namin niya rin. Ay ikaw magdukka, ay ikaw magdukasit ta. Piyarahan ka ukira, wala ka piyarahan ukira. May meta ito okay, na para matimpat mo. Siya saput na ka. May meta yung lang siya, naway na piyarahan. Bukod problema. Ay sadya ko mamumung, ay sadya ko magkabtang mangi. Ayaw. Tatasi, pagpuasa ka. Anak mo yan to. Bang ka wala perahan, anak mo. Aw na makatawang di ka. Yan, ayaw sadya, aw nun yung pagsaga. Na. Pagmurahan siya. Hari pagkaw rumatungin uno. Paman sinallahu ta'ala suratul ini munafiqun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Pag napakahan niyo, uno na yanu gara na mo kaniyo, hari pakamu rumatong pakamatay. Aturayan to. Nagsarak ka kawamok pila, kakabuhi mo, lillahi ta'ala bayaran sintuhan ng gatos pila. Nagsarak ka intaw patay, intaw buhi amya matay na kawang gatos pila, bayaran dahamok pila. Inlayo. Na ini karwa, unang piyang dihil sintaw marayawad datin. Wa ilmihi, nagmura siya ilmu niya. Taw-taw tagay mo. Naghali-hali habay. Nunit kulong na nag-study, hati pagmura ko. Astagfirullah. Nakiyalot pa saan nakahunit nag-study, ibang murit pagmura. Inhunit kulong na nag-study, pag-ubusi pagdihil ko. Nangeta dito, anin taong marayaw adat, papagkahin niya. Puwas siya sinang dahil sin, hikarwa, mang dahil pa siya ilmo. Matawad magbuna sinilmo mo. Matawad magbuna siningat mo. Kuning kataan-taan na biya siningat mo. Naintaw marayaw adat. Hipangdihin niya painsin niya. Hipangdihin niya panilmo niya. Purayan mga tuwa. Na ayaw kita niyo ini makumbins. Simbayta niya yad tulaw niya. Inunit ko nag-study hati libre. Namun, mukuni sa libre kataan. Aun yan kabunahan libre siya. Aun yan isabdi siya mapatut libre yun. Gaman sabay dubulon niya. Ato na tayo mangog ng mga kamay. Nakapanggihil siya sin. Nakapanggihil siya ilmo. Dahil nga sabihan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagsabda siya, lantasaun nasa bi amwalikum. Di niyo kakausan in taurihilan sinsin niyo. Balan murid mura kakausan. Anak murid mura kakausan. Naunang kakausan niyo katan. Di kamu kawaihan. Aun sa darumad daw. Amo na indayaw kasudahan. Nasa kalisang besin, kiyabos na kita niyo. Lari aula kiyabos na kita niyo. Rayaw kasudahan. Matod magkampung ni mag-ingat ni. Mag-ingat yan din magkampung, bangaon kawasa, bangaon hulalan, bangaon kampung kusad tulong niya. Bangway hulalan, way sin, bukun niya kampung. Allah tuan, katani ni suway kita ni mabuhi. Tagahulalan, iwaniway, suway paon uning pagmisra, sin pagkasi, ibang paglasa. Sabab amo yan, in pera sin Allah Ta'ala, ini atulan dengan taas sing langit diatud sing kanabihan marikato wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Magkasinas na ini katuhi pagmura niya kasirul ata mataw din dirilan niya wa sin nakapanggihil siya sin niya nakapanggihil siya ilmu niya min jahil magpahampit siya sing kawasan niya. Ang kawasan niya, temporaryong kakanin. Kawasan.
Sin, temporary. Ilmu, temporary. Kawasa, temporary. Pangdihilan ko. Nasa kalina masa na to ini, kiuridat niya na. Kaya niya nakatanta na, sibida kula, kanya ning kawasa. Pangdihil kau, karayawan na kawasan. Kawasa tiyo, kawasa kula, pangdihil kau may ta. Mabutin waktu, di na kau makapanggil. Pangdihil kau tuan. Na intaw nang dihil sing kawasan niya, nang dihil sin ilmu niya, nang dihil sing kawasan sin niya, amuanin taw maraya wadat patao lawi ang napawa. Na ini katuon. Ini katuon. Talakatul wajs. Masahaya pamayuan. Nag-uyom-uyom. Dahil nga sa ganing mga pangantin biya, ang dukay na saan, mag-uyom na. Hinakaunaw nagbubudot, biya sinakakumud kuan, singgam, kaya ba na nakakumud, masum, ay ikaw na. Yaon siya mimikapan marayaw, may ta siya nagbubudot na. Yaon siya yaatod, sing kampung niya, sing piyamikitan niya, sing bagay niya, may ta siya biya sin, nakakaong kamiyas. Subay, masawaay mo ka. Masawaay mo ka papagkahi, pakampung. Di siya malawa kampung niya. Biyaon to na pagalupan, nalalawa kampung. Maita. Nagbubugdo timbay wa kampung. Sa banghabakay niya, tuong katos tagkay man may trupa, di alaw na panggayo simbakay ko. Nag-uyog. Ayaw kita ni magtiyo. Pantay-pantay yung taniyong kabayaan silang Allah subhanahu wa ta'ala. Kato taniyong magkasilasa. Na, mga temang na mo, amoy at timbeta kato taniyong. Sin mga ulama, haulihan na ini intugek. Na, damit kiyan. Timbeta kato taniyong. Sinamok pilihan. Ali. Intaw marayaw adat upat yung pangilahan kanya. Husnul khuluq bi arbaati umur. Hisiyo ni nagkabtangan siya. Alida. Karramallahu wajhak. Upat para kala lang niya hikaysa. Quwwatul iman wat tawhid. Makusugin pag-iman niya, iwan makusugin panawid niya. Nabiyaon tuanin tao makusugin pool niya. Sabab dumad lang mag-practice. Magluwak sinamin, makusug. Na yung kagunahan na to biyaon tuan, bang na to napakusugin pool na to, suway mapakusug na to, iniman na to, kundi ko, Allah subhanahu wa ta'ala. Yung panawid na to. Hikarua, huwatulain, makusugin panghati niya. Panghati ni Hauno, al-ilmu syar'i an nafi, amin ilmu syara. Sabab kewajiban kita niyo. Di kita niyo hukumun, di kita niyo pangasubuhan sinallahu ta'ala, may tak kamula na yung nang-engineer kataan, may tak kamula na yung nang-mastal kataan, may tak kamula nag-doktor kataan. Dahil pangasubo kayo mo amin ilmu pag-araman. Ingat mo rin ilmu pagsabayan. Ingat mo rin ilmu pagpuasa. Pangasuhan ka kaya. Ampay pagmastal mo, may tak ko wala nangagdi pagmastal. Di natin pangasubo kayo. Amura kumanin pagmastal mo, nagmastal na pamariyaw. Bihan. Nayad to mga tuwan, mbiyay ta, amuan ng mga tao maanda. Hikatu quwwatut ta'a wal ibadah. Makusog sila magtaat, iman mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kaupat quwwatul haqqi wal adl. Makusog sila mamaugbog, haka sa bunnalan, iman haka hatulan. Na mga tuwan, in husnul khuluq, nabahagi nagduwa. Nabahagi nagduwa, in arisin
Ali radhiyallahu anhu. Husnul khuluq na bahagi nagduwa. Husnul khuluq yakunu ma Allah wa husnul khuluq yakunu ma ibadillah. Pagparayaw addat hantara sinta o ibang tao. Nanalilay na tuna. Pagparayaw addat hantara sinta o ibang sintuhan niya. Nagkaya na sa dyan kaya baitan. Aming kaptangan sinali upat. Na biyadiin mga tuwan, how punta niyo? Biyadiin in pangaddatan. Sinta o tudyo patuhan niya. Ar-rida bihukmi. Aming makuyag ka hukuman niya. Lilay sin nabi hadis. Biyatar lang sin nabi hadis. In ar-rida bihukmi. Aming makuyag ka hukuman sinallahu ta'ala. Magrida ka. Amo nimbeta sin nabi. Kala raditu bil islami dinan. Pag makuyag ka, pakuyagain atay mo, pakuyagain akal mo, pakuyagain pituang gautabaran mo, mag-aram, magtuhan pa Allah Ta'ala. Raditu billahi rabban. Kuyag na kawakataan. Sa palabihay, kuyag mo, magtag-ipon. Manawhid pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo yan tuhan, raditu billahi rabban. Makuyag to na ko. Nahasabab sin kuyag yan, anugharaan sin Allah Ta'ala, barakatin akkal taniyo, inatay taniyo, impito ang gautabaran taniyo. Ini karuaw mo. Wabil islami dina, iwan makuyag ako, mag-aram-haram. Mayta, asutsihan. Mayta, pagkasilasa. Mayta, pagtulong tabang. Mayta, pagganap giyanapit. Mayan to. Dinut takamu. Agama magganap giyanapit. Inna kulang doon kayo mo yaririka mo. Inna kulang yato kanila yari magtawang tiyabang. Hindi nga sabyan taawun, wat takamun, wat takapun. Na ini kato. Uning kakuyaran mo ikato. Wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulan. Makuga ko magtuhan patuhan ko Rabbul Alamin. Makuyaga ko mag-aara mahara mapinika ko sintuhan ko Rabbul Alamin. Ini kato makuyaga ko magnabi. Hanabi kahinapusan hinabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangyan timbangun yung pangadatan niya. Yan ang muna ng beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Askalu pimijanil abdi yawmal qiyamah. In mabugat titimbangan. In mabugat timbangun karayawan. Daing ha mga karayawan. Sinanaka po Adam. Sinong mataulihan. Ahsanuhum khuluqa. Amo na yung tao marayaw yung pangadatan niya. Namura-murahan mga tuhan. Oo na pinatay natin. Hikahalulay sim problema hamasa natin. Bunga sim paghiban, amo na yung magparayawan ka. Solusyon sim problem, amo na yung parayawan ka. Maaddat kita niyo patuhan ka niyo. Kuyag magtagipon ka niyo. Maaddat kita niyo pagkahinan taniyo. Magtulong tabang hakabayaan sinallahu ta'ala. Iyak na sinasabot taniyo ito mga hinang siyabot ka ito taniyo. Si mga sila nakauna nag-arama rin katutan niyo na mahuli patutuhon na mo dito mura-murahan bangman mapagbarakaton sinallahu ta'ala yung pangadyan na tuharuman nini nas'alullah subhanahu wa ta'ala at tawfiq was sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faidin wal maqbulin fid dunya wal akhirah wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah mga panangungan ng mga Islam. Biyan siya ari murmurahan nakapusok kita niyo sin bunga dengan mga bunga sin pag-iman ayun doon niya. Alhamdulillah. Manjari niya na kami
Magpasampay sin kasilasa mong kanyang kataan ang manimalok tamang hawak tuwinip. Dahil hindi na mayan na binaywayan sin hula na to, Pilipinas. Sampay pa amin makakuha na rin di ini. Pamanghula masuok pamari. Kaya sin Indonesia, Malaysia. Iban na sin mga Taiwanan, kaulaan, aon doon hang kaya wakutangan sin mga katotay manghulan na to. Amin nakawatok mari pa ini channel sin kita niyo. Alhamdulillah. Ito pa hula Arab. Labi-labi naman ito pa ini Dubai. Pasampay na mo in salam doa mo kanino sa pagsukor Allah subhanahu wa ta'ala muna abiyasin na ini amoy in langta ini jacket tamoy hindi ang mga tulus ikhlas sin kamo alhamdulillah rin na si mampay kamo mula kuman wifi ni ang mga tiyatukbal pa mga lecturers sin kita niyo lumag pa kami ni Adlaw ang hindi ang mga matipon-tipon kami alhamdulillah. Amat to sa kamdo among kanipatan, iwan si mga yan ini Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, iwan na singkaiwanan hula. Yan namin kaya utangan sa mga katotay manghuran, sa masibo na kataan, biya mga pagsalamdua sing kami katanta, insyaAllah. Na daron po itauruhan sing kami kataan, namin tendi nag-lecture kanila ang Islam, sin pagsalang sukor sin kami kataan. Din biya mga panglamurin niyo, sin kahalan sin kita niyo. Ini natin ang aman, insyaAllah, subhanahu wa ta'ala, na hindi ini ang Islam. Na din akong palukay, balik ko pa na ito kaloon sa kawayaan, na mga sampayan sin salam dua, serta siya rin kami magkhatam siya ini pengajian itu, insyaAllah, subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma Rabbana taqabbal du'a'ana innaka antas sami'ul qaribun mujibud du'a. Allahumma Rabbana nas'aluka sihhatan fi imanina wa imanan fi husni qulubina wa najahan yatba'u fala wa rahmatan minka wa ridwana ya rabbal alamin. Allahumma Rabbana nas'aluka lisanan jakira wa qalban khashi'a wa rizqan wasi'a wa amalan tayyiban maqbula ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.